خب برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، اینک درس 14 ما برای شما انشاءالله تقدیم می‌گردد. درس زبان ترکی با زبان تاجیکی. درس امروزه ما درباره روزهای هفته و ماه‌ها و چیسلا. خب خوب گوش بکنیم انشاءالله. درس ما شروع می شود. پازار یکشنبه یعنی بازار. Pazartesi Duşanbe. Salı Seşanbe. Çarşamba Çorşambe. Perşembe Panşambe. Cuma Cumartesi Şanbe. Gün Ruz gece şab. Gün gece gün şab Ruz şab. Bugün imruz, dün diruz, yarın fardo. Bugün dün yarın. İmruz diruz fardo. Bugün günlerden ne? İmruz az ruzha kadom ruz ast? Ya arkadaşlar, kim bilir bugün tarih nedir? Doston kime donat imruz çandum ast? Ya arkadaşlar, kim bilir bugün tarih nedir? Doston kime donat ki imruz çandum ast? Bugün 16 Ocak Salı günü. İmruz Seşembe 16 yanvar ast. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 1 2 3 4 5 6 yine mi nevsem? 6 mı nevsem? W noktana mı ya? 7 haft. 8 9 10 همه خیلی اگر ما و شما 11 12 بنویسیم 11 11 12 12 مثلا این 20 30 20 30 40 ne bنویسیم 40 bنویسیم 50 اینجا ای bin ay fark dorat. W i nokta W ö nokta nest. 60 70 80 80 90 100 sad 1000 hazar خب 15 15
29 29 29 37 37 44 mesela metnun bugün 46 yok 45 59 59 59 68 68 75 75 70 75 5 75 81 80 81 1 92 92 92 105 105 200 همه خیلی 300 400 500 1370 1370 1988 1988 1988 1988 مثلا imsol soly çand است 2000 2024 2024 2024 2024 خب برادران عزیز ما امیدوار هستیم که این درس برای شما یک بسیار چیز خوب برای شما انشاءالله پیشنهاد کرد فهمش خوب برای شما انشاءالله رسانید. السلام علیکم.